saya mau ngingetin jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Bang Dai. Tahu punya gaya. Dai Channel. Bang Dai Channel. Bang DAI Channel. Nah ya, jangan lupa. Ya Dai Channel. Di subscribe. Bang Dai Channel. Jangan lupa di subscribe YouTube Bang Dai Channel. Oke, jangan lupa. Bang Dai Channel. Oke. Ya, subscribe sekarang juga. Oke? Oke. Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Channelnya Bang Dai. Jangan lupa ya. Subscribe YouTube-nya Bang Dai Channel. Kita like terus subscribe YouTube Bang Dai Channel. Jadi kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat saya semuanya, saudara-saudara semua saya, pokoknya silahkan untuk mensubscribe yang namanya YouTube-nya Bang Dai Channel ini. Yang mau tahu soal apa aja